Gelinler vardı. İşteydi. Son yumuşak. Olsun. Bulda şiit. Bunun bağısı бұл жақында эле туду bir жума боло элек. Турпок кара кичинекей турпок ургачы. Мында желиндери таза. Мында 28-30га чейин берген бул да 4-сүн тууган уюм. Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экран астында турган ушул музоолуу уйлар, сүттүү уйлар жана бооз уйлар сатууга чыкты достор. Бүгүн 24 март 2025 жыл. Охо, желини көрдүңүздөрбү туугандар? Биринчи чака толуп калды, экинчи чаканы алып кел дей турган уйлар экен да бул. Сааза караңыздарчы кандай гана сүттөр чыгып атат достор. Ким алса да насип кылсын, жеңелерибиз бир саап караңыздарчы чаканы алып кел деп чаканы толтура турган уйлар экен да, сүттүү уйлар. Эгерде кимде ким алам десе, номерлери бар, чалып байланышып, доставкаларын жасап берет, алып калыңыздар туугандар, жетишип калыңыздар. Мурунку уйлар сатылып кетти. Андан кийин дагы сатылды, мынакей ушул уйлар экен. Жаңы партия достор. Ээсинен чалып маалыматты аласыздар. Адрес боюнча айта кетсек, Чүй облусу Беловодскийде достор, Сретенка деген айылда, Беловодский. Мынакей көрүңүздөр. Алдыда маалыматты берет ээси. Биз көпүрө болуп беребиз сиздерге. Көрүп алсаңыздар болот, барып жанынан саап, карап көрүңүздөр. Ээси менен сүйлөшүңүздөр. Мынакей сүттөрүн көрдүңүздөрбү? Чыгып аткан. Охо, туугандар. Анда эмесе угуңуздар. Номерлерге байланышып, доставкаларын сүйлөшүп, жанынан барып көрсөңүздөр болот. Бизге жиберди, биз сиздерге көргөзүп берип атабыз достор. Мынакей. Ал жагын сүйлөшөсүздөр өзүңүздөр. Келишесиздер, бааларын дагы сурайсыздар. Бааларын айтылат сөзсүз түрдө. Жагымдуу көрүү каалайбыз. Анда эмесе номерлерин айта кетели. 0704 23 78 98 0997 04 87 77. Ушул номерлерге байланышып алсаңыздар болот туугандар. Assalamu alaikum жамаат, ушул уйлар сатылат. Биринчи уюбуздун шүйтсү эркек торпогу менен торпогу 20 күндүк болуп калдым. Шүш. Мынау желиндери желиндер барды. İşteydi. Son yumuşak. Bunun 25 litre sütü var hazır. Kelip sağıp koyar olsan bunun bağısı 230 ming so'm. Muzosu menen 4-sün tuğan uy. Ondan keyinki uyusuna bulda şiit. Bunun bağısı bul жақында эле туду, bir жума боло элек. Турпок кара кичинекей турпок ургачы. Мында желиндери таза. Мында 28-30га чейин берген уй. Бул да 4-сүн тууган уюм. Желиндери бардың иштейт. Желиндери барды. İşteyt. Bunun bağısı 250 ming turpağımda. Ondan keyin urgaç turpağımdan buluy. Bunun da jelinderi işteydi. Şöyle göstereyim. Turpağ urgaçım bunda açım. Bunun bağısı 155 ming so'm turpog'idan.
Ondan keyin mына şirparada da koy. Torpa urgaçım. Üçüncüsünü tuğan bu. Bunda 28 litre süt var hazır. Mehmet'te. Böyle üşüyelim bunu. Bunda gelini. Çağızı çat. Çat biraz çat. Bunun bağısı daha 250 milyon. Torpaklı. Ondan giyimde boz. Şu iç buradan. Bunda üçüncüsünü toyup duran oy. Burası 8 ay. Yeri taze. 25'ten nar öğret. Bunun bağısı 220 bin. Ondan yanına hala toprağı da oy. Bunda üçüncüsünü toyut. Bunda canı veceğini koyudat. Bunun bağısı 200 milyon. Ondan yanına şu ise ikincisini toyut bul. Tuğsa bul. Buraya 5,5 ay boz. Çüş. İkincisini toyut. Çoğunlar bu 40 tane gidebilir böyle. Bağısı 165 milyon. Uyların adresi Belovodski'de, Svetinka'da. Cevap sana hazır. 20 aday var, Narcak'ta da var. Uşuluylarda var. Lem kartalar menen. Bunlar sağın hazır. Canla kaçırılgan. Sıkıs dünyasında ne oldu? Bu tuğsa ikincisini toyut. Şu iç boyu 1.50. Bu hazır sağın. Bağısı 280 milyon. Tırpağı yok. Boyu 1.50 tozağandı şu üspilem kartası menen. Ondan keyinki bu 7 ay boz, 7,5 ay. Benim boy başlarda 7,5 ay boz. Burada film kartası menen bunun boyu da 1.50. Bağısı da 310 milyon. Bu üçüncüsünü toyut. Ondan keyin birinci tuttarmış şu işte. Bular da plan kartaları menir. Aldığın salvoda. Bu da 300 milyon. Markası 310 milyon bu. Ondan keyin bular da şu ister. Plan kartaları menir. Çüş. Bunun bağısı 860 bin. Burada plan karta. Bunun bağısı 280 bin. Karanlıkta 280 bin. Nekonik 310. 310 milyon. 300 milyon, 310 milyon. 310 bin, 280 bin bu belleri bas. Bunlardan jalpılan 7 baş kaldı. Plan karta. Bunlar hemen. Barım optimal ona da söyleşiyoruz. Optimga 290 bin sondan veriyoruz.